এতিয়া সরকারক এটা করজোরে আহ্বান জানাইছো আমার ভাই পরিয়াল আছে আমার বউ সন্তান আছে সব আছে অলপ এটা হকা দিয়ে আমার ছোৱালী টোৱালী বিয়া দিব লাগে বহুত দূর বৈশা মই কই এক করব না 20 बोसोर गाहाम मावनाय हिसाबै गभर्नमेन्टआ माबोरै जिअ'आ सरकारनि नङा माबा एपइन्टेड नङा नामा जिअ'फ्रा जोंखौ बोरै माबा एप्रुभ खालामखो बोरै क्लास खालामहोखो नङाबा बे जिअ'फ्रा जोंखौ एप्रुभ खालामनो नाङामोन खायसेखौ ओंखाम जाहोनानै खायसेखौ ओंखाम जाहोलासिनो फोराननाया बे मानसिनि मोनसे सरकारनि मोनसे सोंखारि जाथाव পুরকল আৰু আমাৰ সদৌ অসম বঞ্চিত শিক্ষক সন্থা আজি আমি এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ বাৰে বাৰে আমাক প্ৰতাৰণা কৰিছে এই বিজেপি চৰকাৰে বাৰে বাৰে আমাক ঠগিছে লগতে মিত্ৰ গোট হিচাপে UPPL দলে যিটো ইলেকশ্যনৰ আগত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনত আমাক জয় কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ 5+1 উইথাউট কণ্ডিশ্যনত আমি BTCৰ স্কুলখিনি প্ৰাধিকৰণ কৰিম কোনো এটা কণ্ডিশ্যন নাৰাখোঁ তেনেকৈ আমি প্ৰফৰ্মেট জমা দিলোঁ UPPL চৰকাৰৰ হাতত দি ফেলেও আমি এতিয়া UPPL চৰকাৰ কৈছিল আফটাৰ 3 মান্থ 3 মাহৰ পিছতে আপোনালোকৰ পদখিনি আমি এটা প্ৰাধিকৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰিম এনেধৰণৰ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু আজি দেখা গ'ল আমাৰ BTCৰ যিটো কাউন্সিল ইলেকশ্যন হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে এই UPPL চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ দৃষ্টিত পদক্ষেপ হোৱা নাই দেখা পোৱা নাই আমাৰ বঞ্চিত শিক্ষকে তে গতিকে আৰু এই এনেকুৱা কাৰুকাৰ্য যদি আমাৰ আৰু আগুৱাই লৈ যাই থাকে তেনেহ'লে কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ 2005 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বৰ্তমানলৈ অসমত এই প্ৰায় 12জন শিক্ষকে আত্মহত্যা কৰি মৰিছে আৰু বিগত দিনত বহুতে বেমাৰ আজাৰ হৈ আধামৰা বা মেডিকেল হৈ আছে এতিয়া আৰু যদি ভৱিষ্যতে যদি আমাৰ কোনো শিক্ষক বঞ্চিত শিক্ষক যদি আমাৰ অসমৰ পৰা কোনোবা BTCৰ পৰা যদি আমাৰ আত্মহত্যা বা তেনেকুৱা অৱলম্বন কৰিব লগা হয় কেনেকৈ কিয় কৰিব লগা হয় নিজে চলিব নোৱাৰে খাব নোৱাৰে পিন্ধিব নোৱাৰে সমাজৰ পৰা বঞ্চিত লাঞ্ছিত ঘৃণিত তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি এতিয়া অসমৰ বহুত আমি অসমৰে সন্তান আমি অসমৰে নাগৰিক ভাৰতৰ নাগৰিক কিন্তু এনেকুৱা পলিউশ্যন দি আমাক ঠগাটো চৰকাৰৰ প্ৰতি নীতি হোৱা নাই মই 2বাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত টক কৰিছোঁ মই নিজে চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তেখেতে আমাক মানে হেৰি কৰে মানে তাচ্ছল্য কৰি দিয়ে যে আপোনাক কি মাৰি পেলাইছে একেবাৰে মাৰি পেলাইছে হয়ও মাৰি পেলাইছে আপুনি যিটো আপোনাৰ আইন আনিছে 17 চনত যিটো এক্ট আনিছে এক্টটো আমাৰ কাৰণে শিক্ষক ধ্বংসী নহয় শিক্ষক হত্যা কৰা আইন এই আইন আমি কোনো পধ্যে মানি নলওঁ যদি ভৱিষ্যত দিনত যদি আমাৰ উচিত দাবী যদি পূৰণ নকৰে চৰকাৰে আমি জংগীছ নহয় আৰু আমি ক্ষিপ্ৰতৰ কিবা আন্দোলন কৰিম তাতে যদি কোনো এজন আমাৰ বঞ্চিত শিক্ষক মৃত্যু হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰ BJP আৰু UPPL চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ক্ষতিপূৰণ আমাক নিদিলে আমি আপোনালোকক এই মৃত্যুবৰণ কৰি আপোনালোকৰ সময়ত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন আমি কাৰ্যসূচীত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আমাৰ এইটোৱে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু আমালোকৰ এটাই অনুৰোধ অনতি পলমে আগন্তুক যিটো আসাম এছেম্বলি আহি আছে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ যিটো হ'ব এই এছেম্বলিত যাতে আমাৰ অন্তত অসমৰ বাদে আমাৰ যিটো 6 ছেটেল এলেকাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে মুখে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কি শিথিলতা আনিব আমাৰ BTCখিনি শিথিলতা আনিব আমি আজিলৈকে মাননীয় আমাৰ শিক্ষা মানে চিফ মিনিষ্টাৰক আমি এটাই কথা ক'ব এতিয়ালৈকে শিথিলতাটো আমি দেখাই পোৱা নাই আৰু BTC যি আসাম গভৰ্ণমেণ্ট আহি তেনেহ'লে আমাক BTC বুলি ফালে এইটো কৈ ফালে আমাৰ তেতিয়া ভোটটো কেৰি কৰাৰ এটা ৰাস্তা লৈছিল এইবাৰো আমি উপ নিৰ্বাচনত 2বাৰ আমি লগ ধৰিছোঁ যোৱা 17 তাৰিখে ধৰিছোঁ তামোলপুৰ আৰু এইফালে ধৰিছোঁ যোৱা বাঙালীপাৰা ধৰিছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ 23 তাৰিখে 1 তাৰিখে ধৰিছোঁ তেখেতে তাচ্ছল্য বুদ্ধি কৰে কয় তহঁতক কি গোসাইগাঁৱত আমাৰ এই যে মাননীয় আমাৰ এই হাজদা ছাৰ আছে তেখেতক ধুনীয়াকৈ ৰাতি 10টা বজাত তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট পাইছিল আমাৰ হাজদা ছাৰে ধুনীয়াকৈ তেখেতক হেৰি বোলে আলিংগন কৰি ফালে হেৰি কৰিছে যাওক আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ল আৰে এইটোকে ভোট এতিয়া চৰকাৰক এটা কৰজোৰে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ভাই পৰিয়াল আছে আমাৰ বউ সন্তান আছে চব আছে এতিয়া যদি আমাক যদি এটা কিবা কৃপা নকৰে আমাৰ আৰু কোনো দৰদি নাই আমাৰ পৃথিৱীত আৰু কায়ো নাই যে একজনে সহায় কৰিব এই আমি অনুতে আপোনালোকৰ চৰণত চুই প্ৰণাম কৰি কৈছোঁ যাতে আমাৰ এই বঞ্চিত লাঞ্ছিত ঘৃণিত পৰিয়ালক অলপ এটা হকা দিয়ে আমাৰ ছোৱালী টোৱালী বিয়া দিব লাগে বহুত দূৰ বৈশা মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ 30-25 বছৰ কি ধৰণে চলি আছে এতিয়ালৈকে হয় বিটিআৰে
30 30-25 বছর কাম কৰিছে হয় বেতন নোপোৱাকে বেতন নোপোৱাকৈ আমি কি কৈছোঁ যে পেটত গামোচা বান্ধি এনেকৈ চলাব লগা হৈছে ল'ৰা ছোৱালীক কাপোৰ কানি দিব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীক খাব দিব পৰা নাই ভাল এটা শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে যে আমাৰ এই বঞ্চিত এই ইমান চক পিঞ্চিল লোৱাটো কি আমাৰ অসমৰ হেৰি হৈছে নেকি দুখ হৈছে নেকি চক পিঞ্চিল ভোটত আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই অসমৰ পৰা এনেকুৱা মানে বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে এইটো মই চৰকাৰৰ ওচৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব যাতে এইটোৰ কাৰণে যাতে আমাক বাকী 3জনক দিলে আৰু 2জনক নিদিলে 3জনক একেলগ ভাত দিলে আৰু এটা টেবুলত কি ক'লে 2জনক খেদি দিলে এনেধৰণৰ এটা নিয়ম নহয় যিহেতু 13 চনত একেই মন্ত্ৰী তদন্তৰ মন্ত্ৰী আছিল 5+1ত আমাৰ এই প্ৰাধিকৰণ কৰিলে এতিয়া 17 চনত কি তেখেতে এটা আইন আনিলে আৰ্চি জৈনৰ দ্বাৰা এইটো আইনটো বনোৱাটো আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ BTADতো এই আৰ্চি জৈন সোমাইছে আৰ্চি জৈনে যাতে আমাৰ এই বঞ্চিত শিক্ষকৰ ওপৰত যাতে সেই পইণ্টটো নানে 3+1 3 আর কি প্লাস নহয় চকীদার নাই এতে 3 মানে 0 3+0 হিসাবে দিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু আমি বিটিআরে কিন্তু স্তূপ হৈ বহি নাথাকোঁ আমাৰ বিটিআর কিন্তু আগত দিনত কিন্তু আমি জঙ্গী নহয় আৰু কিবা আন্দোলন যদি কৰিব লাগে আমি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এইখিনি কৈয়ে মই खुलुमबाय बयनिसिमबो आङो साংबादिक बन्धु बिथांमोननिसिम साबायखर जासिग्रोबाय जोङो बेवहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टजों आपार प्राइमारिनि एमइ स्कुलनि ड्रप टिचारफोर जों ज' जादों जोंनि ज' जानायनि जाहोनफोरानो जाबाय 2013आव आसाम सरकारा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव गासैबो 6+1 आरो 5+1 फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नाथाय नैबे 2017नि आइनाव 2021आव जे फोरोंगिरिफोर प्रभिन्सियेलाइज पस्ट प्राधिकरण खालामनाय बेवहाय मास्टारफोरखौ जों फोरोंगिरिफोरखौ माखासे बुथारनानै माखासे फोरोंगिरिफोरखौ 6+1आव सानै फोरोंगिरि हरनानै साथाम फोरोंगिरिफोर हरनानै एकदम माखासेफोरखौ बुथारनाय एपइन्टमेन्ट होयै बेबायदि आलाय आथानि जोंखौ खालामदों बेनिखायनो जोङो जोबोद दुखु मोनदों जों फोरोंगिरिफ्रा मानोना जोङो 19-20 बोसोर 30 बोसोर सोरबा रिटायार जानोसै बिथांमोना बिना बेथनैहाय मावनानै बेबायदि दङ दासिमहालागै फोरोंगासिनो दङ नाथाय बे मानि थाखाय बेबायदि खालामखो बेयो सरकारावहाय जोङो निन्दा खालामनो गोनां जादों आरो जोङो दुखु फोरमायो बेयो जोबोद दुखु गोनां बेनिखायनो जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों जाहाथे बे थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जेरै गंसे स्कुलाव सरकारा एप्रुभ खालामदों एमइ स्कुलाव 6+1 आरो 5+1 एमइ स्कुलाव LTआनो जा हिन्दीआनो जा एसटिसिआनो जा साइन्सआनो जा बेफोरबायदि थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे 2021आव थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे पस्ट प्राधिकरण खालामो आसाम सरकारनिसिमबो खावलायो आरो BTC सरकारनि जोंनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिमबो जोङो खावलायो गुरैहाय जाहाथे बे थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो खामानि मावनानै होयो जोङो बेखौनो खावलायो आरो गसाइगावआव जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन मावनाय जागोन बेखौ नांनानै था होननानै आरो बिनि जाहोनफोरखौ जोङो मिथिनो लुबैदों जाहाथे माबायदि मावगोन आरो माबायदि माब्ला खालामगोन जोङो बेखौहाय मिथिनो लुबैदों मानोना गंसे स्कुलाव जों फोरोंबोनाय आरो सोरनिबा फोरोंबोनाय फोरोंगिरिफोरनि छात्रफ्रा एमइ स्कुलाव फोरोंनाय गथ'फ्रा MA BA सोरबा MSc सोरबा BSc सोरबा इन्जिनियार डक्टर इन्जिनियार जाहैबाय बे प्राइभेट स्कुलफ्रा जुदि जों फोरोंबोनायफ्रा बेफोरबायदि जायामोनब्ला जोंनिफ्रायनो थांनाय अब्ला बैफोर बोरै रोंबोखो गभर्नमेन्ट स्कुलावल' रोङाखै जों नांथाबनानै गावनि जानानै गावनि बेथन जानानै जोंखौहाय गभर्नमेन्टआ DOआ एप्रुभ होनाय हिसाबैहाय जोङो फोरोंबोदों नांनानै गावनि जानानै दा बेनिखायनो जोङो खुब दुखु मोनदों जाहाथे जोंनि थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ जेबो सर्त गैयालाबा जाहाथे जोंखौहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामो थाबैनो बिनि थाखाय जों खावलायो नोंसिनि गेजेरावनो सोरबा थालांबाय सोरबा नोंसिनि गेजेरनिफ्राय थांबाय बे बोरैहाय जानो मोनखो बे थालांनाया माने आसाम सरकारनि जे आयेन 2017 आङो दहायनो बुंखाबाय 13आव आयेना 6+1 आरो 5+1 दङमोन नाथाय 2017आव बिसोरो मोनसे गालांनो थाखायनो मोनसे आयेन खालामदों माने अनलि साथामल' 3 गंसे एमइ स्कुलावल' साथामल'
बिसोरो माने लेंगुवेज टिचार ओमफ्राय माबा हेड मास्टारनिबो पस्ट गैया बेबायदि साथामल' होनाय बाथ्रा आयेन खालामदों बिसोरो बे आयेन खालामानो आङो दहाय बुंनाय बादि मास्टारफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिफोरखौ बुथारनायनि मोनसे खैसार खालामदों होननानै जों सानो बेनि थाखायनो जोङो एकदम बिराद जों दुखु मोनदों 20 बोसोर गाहाम मावनाय हिसाबै गभर्नमेन्टआ माबोरै जिअ'आ सरखारनि नङा माबा एपइन्टेड नङा नामा जिअ'फ्रा जोंखौ बोरै माबा एप्रुभ खालामखो बोरै क्लास खालामहोखो नङाबा बे जिअ'फ्रा जोंखौ एप्रुभ खालामनो नाङामोन गभर्नमेन्टनि हिसाबै जोंखौहाय एप्रुभ खालामबाय बे एप्रुभ जानाय फोरोंगिरिफोरखौ 20 बोसोर गाहाम 15 बोसोर 30 बोसोर मावनायफोरखौ जोंखौहाय माबोरै गालांखो बेयो जोबोद माने राइट टु माने हिउमेनिटियाव बे गोग्लैयाखै खायसेखौ ओंखाम जाहोनानै खायसेखौ ओंखाम जाहोलासिनो फोराननाया बे मानसिनि मोनसे सरखारनि मोनसे सोंखारि जाथाव जों बेखौ सानो बेनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार 6.3 क्ल'ज हिसाबै जाहाथे जों बेखौ मावफुंजानो लुबैयो स' आइ एम रिक्वेस्ट टु चिफ मिनिस्टार अफ आसाम प्लिज काइन्डलि टु दोज आर हु drop teachers 2021 so we are here gathering here all the drop teachers so 4 district so we are extremely requested to our chief minister to kindly to initiate our demand otherwise next will be other step will be take this for this agenda thank you जोंनि अल बिटिआर डिप्राइभ एमइ आरो माद्रासा स्कुल टिचार एस'सिएशननिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय जे जोंनियाव 2013आव रिकमेन्डेड जानाय जेरावनोखि 5+1 6+1 लादोंमोन बेखौ माने बोथ्रोदनानै 2017 मायथाइनि बेवहाय माने साथामल' टिचार सोनाय जादों बेवहाय माने नन टिचिं स्टाफ सासे सुगिदार दंमोन बेखौबो लाजायाखै बेवहाय साथाम साब्रै जोंनि टिचारा आरोबाव थालांबावबाय जेरावनोखि माने 2013 मायथाइयाव माने रिकमेन्डेड जादोंमोन बेवहाय जोंनिया मात्र हानिल' माने डिड रेजिस्टार माबा थालांदोंमोन आरो बेवहाय जोङो 3 दाननि गेजेरावनो बे हानि रेजिस्टार माने डकुमेन्ट्सखौ जों साबमिट होदोंमोन आरो बेवहाय बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा 3 दाननि उनावनो जोंनि माने बे माबाखौ फरायसालिनि फोरोंगिरिनि जिथु प्रपार्टिकरण पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन जिथु बेखौ खालामासै आरो बेहा बायदिसिना माने सरकारनि जेंनायाव गोलैनानै बिथाङा जोंनि बे जिखिनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्राङासै आरो बेवहाय माने सेकेन्ड फेजआव हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल बिथांमोना सेकेन्ड फेजआव जादोंमोन खिन्थु एलिमेन्टारिनि खेथ्रआव जों आरोबाव थालांबावनो गोनां जाहैदों जेरावनोखि 5+1 6+1 लादोंमोन 13आव बेयाव रिकमेन्डेड जानाया आरोबाव जोंखौ माने 17आव सोलायनानै आयेनखौ सोलायनानै बेवहाय साथामल' टिचार्स लानाय जादों बेवहाय जों ड्रप आउट हिसाबै 2021 मायथाइ सोलिबाय थानाय 8 फेब्रुवारियाव जोंनि बिटिआरनि गेजेरावनो मुस्रि प्रमद बर' बिथां CMआ माने गावनि आखाइजोंनो आसाम सरकारनि बायदियै जोंनो बे साथामखौनो बे एपइन्टमेन्ट अर्डारखौ रानना होनाय जादों आरो बेवहाय जोंहा बहुद खुद्रिनाय दङ जे माने जोंनि गासैबो टिचार्सआ सोरबा दानसेल' दाननैल' बेवहाय जिरायनानै दङ सोरबा बोसोरसे बोसोरनै आरो एखे रोखोमैनो 25-30 बोसोर बिना बेथनाय जोङो माने अनारियाम खाथिनानै बेवहाय भेन्सार स्कुलाव एखे स्कुलावनो साथामल' लानानै गासै साब्रै आरो बे सानै बेबादि थालांनो गोनां गंफायाव माने बिटिआरआव मोनफ्रोमबो मोनब्रै जिल्लानिनो गंफ्रोमबो जिल्लायाव माने जिल्लानि स्कुलफोराव एखे माने फोरोंगिरिया